bahaye ikaze muri breaking news z'uyu munsi. Burya koko imihanda iranyerera kandi ntawe itanyererana. Bamwita Musangamfura Lorenzo Christian, akaba asanzwe ari umunyamakuru w'imikino ku kigo cy'itangazamakuru mu Rwanda aricyo RBA. Akaba yamaze guhanwa igihe kingana n'amezi 2 atagaragara mu kazi. Ibyo bibaye nyuma yaho yagaragaje imyitwarire itari myiza, baje gushyirana na mugenzi we bakorana mu rugo rw'umukino ari we Bigani Rugaju. Bikaba byarabaye ubwo RBA yari mu ruzinduko rw'akazi ruzwi nka RBA hafi yawe, aho abanyamakuru n'abantu benshi batandukanye bakorera RBA aho begera abaturage kugira ngo baganire ku bintu byinshi bigiye bitandukanye cyane. Lorenzo na Bigani bakaba bataraje kumvikana ku ngingo zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, aho byaje kuvamo gufatana mu mashati ndetse baze gukizwa n'abagenzi babo barimo Rugangura ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye cyane. Mu bugenzuzi abayobozi ba RBA bakaba barasanze izi mpaka zaratewe n'umunyamakuru Lorenzo Christian Musangamfura, akaba ariyo mpamvu baje kumufatira ibihano byo kumuhagarika igihe kingana n'amezi 2 adakora umwuga w'itangazamakuru mu kigo cy'itangazamakuru aricyo RBA. Ngayo nguko ese wowe ni kutunguye kuri uno mugoroba, byinshi biri kuvugwa. Ese n'umunyamakuru Lorenzo Christian Musangamfura we nk'uko muzi, aho urabona azitwara gute muri situation zigiye zitandukanye agiye kugira ngo byose n'ibindi byinshi duhurire muri comment ngiye wagezaho breaking news. Ni Zayi, komeza kwifuriza amahoro y'Imana na weekend nziza naho butaha.